Halo Azam, lagi ngapain Zam? Lagi nyapu. Oh, lagi nyapu. Ondel-ondel mau kondangan nih Zam, tapi nggak punya baju bagus. Tolongin ondel-ondel ya Zam. Ini udah jam 2. Emang Azam bisa? Bisa Ya udah deh, tolongin ya Zam. jam 2. Loh, kok bajunya begini Zam? Ini kan baju cewek Zam. Ganti dong Zam, dengan baju yang bagus. Wah, keren nih Zam bajunya. Tapi muka ondel-ondel kok jadi kayak begini sih Zam? Ya Azam, balikin dong Zam, muka ondel-ondel Zam. Ondel-ondel gak mau kayak gini Zam. Apa nona? Wah, keren. Sekarang ondel-ondel udah siap kondangan nih. Oke Azam, sampai ketemu lagi Azam. Dadah.